Episode 1. Serikan o tata o nonokan. Serikan. Ia mail pukan saulangan. Pekyong sama mail o inamailkan po imapung. Kakaki samam o inom. Yei chapin kosanet me inaw yang. Ria chinawo. Paka en puita mau o mor warainin sampa. Kumail sa no inkan. Kumail ter kamakaramal no may serikan. Aku mail kayane Israel tanan patakan saulang o tama rautan tan huya nintuan saulang. Letukan o saumasakan. Letukan, kumail pekyong amail saumas en sampakan ni masak o wow. Nikapet makalakal tuweche amail papak rice. Kumail pekyong Israel kaitekche anso merakin mamasani kumail. Patana kumail en kan la parail. Ap kumail kapayata kupuran coach tuan litun Christ kay sang nan kapeta mail unsak. Kumail perenki kapayata amail tatokan tuweche ma kumail litun kauno kay akaitekche litun aramas. Kumail chama-chaman pakauna pan kachkiyong amenamen kumail kachungpe litu tamayauta nintuan uya mau me amenamen uyatar. Kumail saumasakan. Kumail pilwiyata tuweche ong no may litukan o ter sakone Israel. Kumail esa pa kumail o no may litukan kin kaun ke kaun chemen me kachkach nan lang me socha kin kachin di pilipil ki aramas. Chechen mawan en coach. Eri, kumail kelail kita amail miniminiyong kauno o manaman en sabal meroson. Kumail puryong nan chechen mawan koros. Makoch kachkiyong kumail, pa kumailan kak pelianta kelailan chapel e wuting suwat kan. Pwe kaitek aramasa kay makichail mawan yung. Pwe ong manaman en ngen suwat kan en tan lang o ong kaunakan o melapalapakan me aniki manaman o bil ong kochakan me kaunta ti rochorochwach. Eri, kumail ale sapal men coach chechen mawan. Pwani ran suwato e pan leleto, kumailan kak kelail ong amail bunchichio, o ni imula kumailan tataurache soche loti. Eri, kumailan na pata. Kachangayaki lakapamailkan kachangan memelel. Kumail pereki marmaramailkan perepen pung. Kumail suchiata kupuran ngong en wasali rongamawan pepol. Anso karos kumail tan waposon, po en wuya amail men sansar, po kumail en kak kakunkila kachiyo kisinyekan sang ren meswato. Kumail bil alal sarapen komor o katlasan ngen sarawi, yey masan en coach. Kumail wuya mapukach karos ni kapakap ngitingit, pekpeki sawas sang ren coach. Kapakap anso karos, nintuan ngayano e pan kachin auteta kapeta mailkan. Yei makumail en masamasan o ter chokotisang kapakap kisapol men coach aramasakan koros. Kumail pil kapakap kinye, po coach en kachkiyong ye sapol makupur. Po ni ei pan kaweweta, iyan kak ei ma o kasaleta sapol makupur en nan rongamao. Ngay menen katar menen rongamawach. Menta ma anso wach uyasensal nani mochang. Kumail kapakap, po iyan kelay ni patakan ng rongama tuan mekoneng. Kaim saklan ran mau. Eri, po kumail anase ya iri, yech ria chail o papa lalapach ong kaunomen me ete tikukus pan patakiyong kumail me koros. Ime ikatar kiwong kumail po en kairekin kumail tuan iren kich koros o po en kakelakanan kapetamailkan. Bebol o limpakan coach Sam o Jesus Christ achay kaun yang aku poson en yeyang kumail saulang koros. Kalanganan coach en bil yeyang koros magin pakong achay kaun Jesus Christ kokolache.